Jesu Kristu inkosi. Ngiyanibingelela. This is part 7 of i-testimony yami. Okay, ngisacela ukubuyela emumva kancane before kuyiwe kule crucifixion ngithelwa khona ngamanzi. So, umama wangithatha ke, wangisa kamfana. Bavumelana ukuthi umfana uzofika azongilobola ukuze ngingeke ngisahamba. Hayi-ke ngithathwe-ke ngikhishwe ekhanjwe-ke ebhishi-ke sobhukuda-ke angitshela umama ukuthi wena nolwazi uzizwa kanjani ukuthi sifike lapho kini sizoletha abakhongi. Sizokulobola nje, ubunkosikazi kamfana wami. I won't mention names. Ubunkosikazi kamfana. Hayi inqabe mina ngithi hawu wayeseningihajeka manje. Kade nihleli sonke lesi sikhathi ngoba sengithatha iy'nqumo ezibaluleke kangaka sengicabanga manje ukungishada. I-wrong-ke leyo nto and akusile icebo laNkulunkulu if izofika kanjena manje ngalesikhathi. Hayi-ke okay-ke emva kwalapho-ke umama ahamba emsebenzini. Abuye-ke umamfana ngakusasa-ke wangqongqozela nje ngo-7 ekuseni. Hawu xayibani lo ngqongqoza. Mangifika hayibona ngumamfana, hey Thomaka sokulanda sohlala nawe uyasaba ukuthi wena uzobaleka. Okay-ke ngihambe-ke ngiyamfana ngihleli kamfana usuku lonke isonto lonke bengihlala kamfana mina ngivaleliwe ngoba kuthiwa ngizobaleka-ke ngidla khona kodwa ukugeza bengigeza ekhaya-ke bengehla-ke oke mase ngiyakhuphuka umama bengilanda khona kamfana. Okay-ke asibuyelenile-ke lapho-ke sengiguqe khona phansi-ke sebengifosile bethi ngiyabuyela mina esikoleni. Ngathi bengifosa ngathi ngiyabuyela esikoleni nomfana ngizomshada manje wayekhona naye lo mfana lo engibuka kwenziwa yonke lento lena. Person that claims to love you. Oh, isithi amanga wonke lapho. Okay. Emva kwalapho okay bangidedela-ke ngahamba ngayothandazelwa-ke umawa ngamuzwa-ke ucingweni ekhuluma nomunye athi hayi uvumile ukuthi uzobuyela esikoleni ngiyabonga ungisizile kodwa-ke nje bese ezohamba eresi kuzomele simlande njalo every Friday ukuthi ahambe yaleya nyanga ahambe ayolashwa ngizomthengela mina ingubo yokuthandaza ukuthi ahambe ayofuna amanzi nje angalaphaya ngala ahlala ngakhona. Okay, uma the next thing angibiza ngihlale phansi athi okay-ke sokuhambisa-ke kusasa esikolweni. Kodwa sokuqala enkonzweni. Hayi ngamina ngiyokhiso enkonzweni-ke. Alright, asho ukuthi njengoba uhamba angisafune bangani awusayi kwasemasontweni kwathatha amabhayibheli ami ama-Bible diaries ami kwathiwa ngeke ngiphinde mina ngifunda ibhayibheli lona leli ngifaka amadimoni ukuthi ngingalaleli ngingezwa lutho lathatha ibhayibheli lami. Uma wathatha ifoni yami wathi angivula iphini wadelete zonke inamba zosisi bami in Christ nabo bonke nje abantu ebengizwana nabo engenza nabo ama-Bible study besifunda nabo nje sikhula namadu bebengazi lutho shema abanye. Okay, and then emva kwalapho-ke angitshela ukuthi kumele uhambe uyofuna indawo ozokhuleka kuyona wena unobizo kahle kahle-ke ubizelwe wena emanzini kodwa manje uzoba umthandazi wena uzoba nebandla nani kodwa-ke wena uzosebenza ngamanzi nani lona bizo lwakho lona. Ha uyangitshela manje ndio mina ngithi ngisindisiwe egameni likaJesu angihlangana namanzi nani khonza uqophilayo angazi ngiyiswaphe emanzini ngiyokhuleka ngobani kanti ngivume phela ngoba phela bazongibulala labantu mangavumi ngivume mina hayi kulungile ngizowenza njengoba usho mama. Okay-ke angishiye-ke resi akhulume ne-security lapha masifika athi nimgade lona angaphumi lona ufuna ukubaleka unamadimoni kunesonto alijoyinile kanjani nje bakuduka indaba yokuthi nganyamalala nesonto akukho sonto enganyamalala nalo mina kanjani-ke. Okay, umama ahambe-ke ngibhale-ke incwadi-ke emva kokungishiya ngibhale nje incwadi yokuthi mama ungilimazile ngalokho okwenzileyo kungibhuna inhliziyo ngoba ngithala 9 months kodwa the day ungibuka ngifa wayiphula inhliziyo yami kodwa ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu angisize ukuthi ngimxolele ngimthethelele ngalokho engikwenzile mina sengithatha isinqumo sokuthi ngihambe ngidele konke ngiyahamba ekhaya ngiyoqala impilo kabusha ngiyofeza icebo likaNkulunkulu ngoba isisebenzi sikaJesu Kristu ngibhalile encwadini
ngibhalele yena nomfana-ke ngoba sengi-end izinto official ukuthi hhayi-ke ngiyashiya manje ngishiya konke-ke manje Ntombi noJesu gelekeqe Ntombi noJesu ayijolo enye into sitha bese sibambe ngayo umjolo ukuthi hayi as long as you don't kiss nje as long as you don't have sex that is all a lie into besicashe ephansi kwazi ukuthi ngoba besindisiwe sobawu2 behlangana ngaleso sikhathi ngoba sithi senza ama-bible study nanani sijabulisa inyama okay ke emva kwalapho ke